Amasan is YouTube channel an vehozo se na bonon sibay tu ni khwai na holim video le nu ngai nei kim lun kim hau kim ahin ama hi kania wa ki patna high school a kamedam an hin ama zarin zong thil tam ta thulela tam ta kane hin class a teaching zong a themin mi ahil teng zong le ngai lut na ta to mi ahil zin hi jun tu ni sanin aman e na hil poim ho zong tu ni sanin ka bai har jing na lai jen abanin tu hin ama emi society sunga mo pon lin ta to nampi na tonga thaile le hin zang na dop na ti aloi achi to khom pi ho to ahin panovin lol hing tai na chel hajingin tuin zong achai ko na hitain abanin hichi zang na dop na hin chai cheule gamsung mission ti khat ahin pat diu hin hichi gamsung mission hi I gamsung wa khamna thei tam ta khamna thei akichim khamna thei edik tam ta ta zin hi cho vetum na dinga hobung ho lam kaina panla na hi chi khang tha kham thei ai dinga ahin ho kisi ho iti sem phana iti amabanu iti su hoi ding ham ti amahon to gon hin ne chu hin koin khonga yutin hitobang igamsung siam phana dinga Madam ngai nei kim le ato khom pi hon hin panla nau hi iti to so thia paham iti panla pia paham ti he gelutin ama to khong ki holim na wa high school khong kai wa ki patna hasan na gen thena kana thu ho ti hovel abanin ama student tu chana lol hin na nga mi he thei igam le na ma dinga he thei am ho le to ma panlan ho hi South Thimta khong ki holim du hin lunglu te na ngai chiu tile ki pau me madam tu ni nang to ki holim thei dinga yum ziain ke jong so da pada nang to ki hodi kana nga jing tu lai ta dinga nang pen ei cookie zo te dinga cookie zo te Indira Gandhi chi jong hibanin ipat masangin firstly thank you for the madam Thank you for the madam. Madam tu nin nang munzo siana na pele len mo. Munzo siana va le len Nepal gamile hoi lai lai le India mun chom choma mi tam tayen nu ngai nei kim chang thein chin but mi zo sian nang hi nang thei lo mo so nang le nang mi te nang thei thei na din mo firstly introduce yourself. Hale ke pau men na mon ata ta zong lan mi na ki mu pi nom lowen online chakwa mi na mu nom he yana ai pi le zong he nge hong ki introduce leng ke I ki ti mai le min zong e het so ta ding zong ka king cho to win e boy na je u hin ki ti mai le stage sa ki hau thowin na Sai mi tam pinong e het di chu kata sanin ya ga ki introduce di jeng a chu ke hi la ka pin hi Sadar Hills lang hi na galam khuwa kana pin hi in ka pin pi so pinu me ni to pasal ni siblings mi nga ka hi win na ke hi le nu me la aneu pen ka hi ka hung jini na chu hi le sangai ko ra ka hung jini sangai ko ra para to alam ka hung na seng le tu ngai wa se dinga hi Cookie Women Organization for Human Rights General Headquarter hi president ka hi Atam zote het na dingin madam nu suken halkhan hin introduce hin bol beleng madam nu hi le kane wa patna agape high school ka madam mo na hin ama subject a koi macha ana fail khangai lo exam kon se le madam important ha ke les to hitalo hello madam nu so very generous mo tu tana dinga mi a khotwa mo and then exam di kon changa ki thegi gevle madam important ai lo le madam suggestion chila chapter 1 question number 3 7 5 suggestion teng pe gi ge mo plus madam achanu atapen so zoli mo kim zon thing a hin ama chu tua doctor lam ka dinga doctor amin thangta jong hin abana twins ni aumin twins ni te la ne nei la hoinu ho hi le ani ni wa ke classmate a hin class 10 chan ani ni wa twins hi bana la sa jong thiemu
yen agapia function tenga lasa gige mo madam icha kagel cha ko nang high school ina kailaya mo poem khat kana thei gige an Irish airman foresees his death na chuna thei no lo mai the but I still remember mo I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those that I fight, I do not hate. Those that I cut, I do not love. My country is Kirtatan Cross and my countrymen's Kirtatan Spore. Si ho kalung simang kilang tutung boy na nei le mo. Kathi bange kalung simang kilang dia pen hu bange chile. Those that I fight, I do not hate. Those that I cut, I do not love. Exactly. Nang dawai sa nang na-explain dan ko anan no seng high school kailaya mo. Kana mang himno. Inchin high school kailay nang class 10 tana jong high school ina kai khom ya mo bang memorable moment na ni koloi na student Hello, introduce day bol na chapa khat chau kan nei na ma na min pha lo chula. Acha pa chui la hab na main ko tin. Acha pa chui le kyo class 10 ni lai jong chapang chai na ma chu hab nan ko tin. Zoli chui le doctor hi na ji bana kyo immediate senior yin abana ne nei lo hoi nu le classmate hi ja mo Zoli to nene hoinu to achapa khat timay utin to amedam na memorable movement koloi high school kailai khela ne ki khel thei mo James Arjun loi to homework jong ki bol ngai lo all the portal group by God's grace some make it to the life and some stayed behind na memorable movement ne khat hang sia dwa aga pelaya memories to tampi kinai tho ya na le ai wanga nang na ki sei set ke wanga nang chu ke chun one of the best boy ya kan he jing pe tho ya nang nang ki sei set thu ya lekha sim jong na pot thwa chting le nang nga sei ma sa te nang chunga ka memory na ka su mil thei lo na le nang jong mil mai thei ka jawa nang in ka poem piha kan hil dan ho explanation illustration ho ka sumil thei point ti ta banga chu ken nang lifetime ka memory ka sumil thei lo chu na pan yaute ina na umin zai ona gan thei ta na khu sa khu imi tha ke lang jing na le na ki bung sit tho kitile nang chu gilo chu na ki sa mai thei but ke hin observe dungju ya wang chu chapang pha chu kana koi pe na ne wa pa da aban le lungsen na mina jong ana ki ve na pa te ni hin khoma na ki ba thim le ham sei do je khote he pi na pa to ne ta zoli pa to na pa te ho ma tui ning hang cho jap tho ji ong chla na le to bang background chi hi je wa chu pi ha ham related hi na ta khat kho na ja khoi ein jong chapa ta bang banga na ki ve plus na pi ho to ma ho bung lama na ki tong kho ma hi ja kho private oza cha wa ki pang hi lo in tin zo bat phu do na di vela na pi ho to MEP na ki pang khom na pi pha dong ki sai jo wa jong na nu ho to hung ki pang khom ki da hi le na khamen banga na ki muin tin nang chu na ne wa para chu ke chun ipi ham khat hu hi dinga chu expectation chu kan ne I was having really a very high hope na hope chu kan ne jing tho ka kinep na tabang banga mi na hung su tho in tin steng le ken agapi hi 19 years ya ka to sung hi aki kala chu ka skip na kum chu ji tho mun chu ma ka ga pan na chu tho ai wanga chu agapi ka hung pan na hi 85 October apat hita cho ka pan na hi sara so ta cho kanunga apara ka ja kazine wa jong ka pan to pe kit na cha te class 10 twins te ni ge ya class 10 azo chan wa cho ka pia chu ki pang ti bi ya na chu memories chu ki hau ma jing steng le ka su the lo be khat na tu chana ki phatlam na khat ga pi skula ka kaila ka story khat kan sei de ama hi achitai ti sung gela na ni run na het kha di baha ne lu ko senior hi di very very much senior na ho kai nai sai lo kan ai hita ma to hin na
เบธานียสคูลกันนะไก่ข้อมูจอเบธานียสคูลกันนะไก่ข้อมูวินตินคลาสกันนะกิบะอุนะอะไรก็ฮีสังไงก็ได้ฮีอซาก็หุงปันตาจอมีสาตุก็หุงตาจออามาอินคลาส6สันนะสิมนะจลายจูอากาปี85กุมาฮีอากาปีฮีคลาส5จันโบฮิจอก็หุงปันติลาฮีno 6 sana na class 6 hi sang pen ni chi class 6 a hi ama hi anakai cho ken ka het ngong mong lo na ala ke chi ki oza sa ta cho ma cho pe ham ka ho se ji le pe ha le kha ho jong bai ha ji lo na ka ho se ji in tin ala ta cho kum hu ki hong ta ke pan pat na hi half yearly zo wa zo hi e ka het kilo le july apar ai ka panin tin december la hi final exam hung ki bol ta cho ala cha chu toun tin exam sunga hi ke yong ama het nu kha pen hi na ke yong anung hi nge nin tin le kha ji ke hi anung wanga hi ka to cho mi jong sin le kha ji zo ta che gam ne dun chun ji zo nai lo ke yong hey ne lun what are you still writing all your friends have gone hurry up katile hum kinung he yin tin na ngai nei kim ni noi se hi te an ti ka vet le ne lun nang chu ne lun ni amo ka ti cho ka le ka sim anakan dan chu na ama chu Bethania classmate hin tin ke class 10 capacity awaza ke hung pang ta ma chu class 6 an sim na lai cho ai le kanung gel class a jong hi ko ho pg ting le hin kun jing ji na e noi si ade oi piti ade o danga cho ma chu pha ki wat na kha jong ane hin te ka ti ji na dan cho ma hin e classmate khat e oza hung pang ta chu ina noi si ke dan cho hey ne lun ka ti le ngai nei kim ni noi si ke tin ka belle ka classmate pa cho na hi na ka su mil thai lo che to ani na ka su mil thai lo khat e hau khan mang ne he chu na wajang pa cho kani cha pa cho hau khan mang to phal nei hi na ki chen hon di he ka ti in tin kana dai ji cho I really feel guilty na tu nia hi amani nong ana ve nai la kom thon hai ngai dam ka thu nom na to hi mamang hi ji cha to hoi ta kho sa tin phal nei jong khat sum bil sunu langa khu aji pa to hoi ta in chen nok ta sim bin tin ba kana dai na kan yang dai na ji ho chuna cha hi ka jil do khadum cho oza private oza I pan sunga ai lo le any profession oza hitata ipi hitata ipan sunga hi student ho ai lo le junior ho hi noi se de hi lo dan chuna ni kho khat le e sanga jong hung len theina e chun am ho chu chapang pang dham ti le nang jong chu chapang pang dham ti le tu na hi mi dang hi la chun sar ka ti de ta chana to chu always a student avle sia chu oza ipan wanga school chapang ho jong hi pham lo ta na treatment pe hi ozan bolo be de heti hi ka hin khwa ka jil do kha cho aje to they may forget it but I feel guilty of myself na je hota bang hi umji yengle what happens inside the room cha koi di mai to na in sai le ke jong se pai kong pan jawa mo pan jawa silonga ke chu lieutenant ka hi 2 star silonga kaum in classmate te khat assam regiment anapang rifleman mo constable chimei de in officer chu lampia peile sepai ten salute apia te mo salute apia te ten chin kyong ka pei phei jipsia ka tai phele officer hi ja mel mulo thu tam assam regiment ten chu tagra ho chi mo army a chu salutation tom le like assam rifle ten salute bole jai hind sahab chi mo adang ten ram sahab chi mo ai lo la ko gorkha rifle sa khu jai gorak ki chi mo assam rifle te tagra ho officer te ko bang pele tagra ho sap chin ke jipsia sepai kharin he engine ke jipsia ka to engine hamu bera tagra sap chang salute engine ang no ele ang mo na zang
Which dan ung cham le very memorable Mucha tua viewers ten ane head na diun madam nu hele teacher me jong ane hi pon teacher la dia very legendary teacher mo anu ngala ya nunga ngai nei kim lun kim ang nu pi le alun kim chu pai thanom lawa ngai nei kim lun kim hau kim Can say that what long to that's a question coming up from every nook and corner na ipizia ngai nei kim hin Facebook a ko ngai nei kim lun kim hau kim a koi ham ta ka mazon te ti taw te hau kim lang ho jong hin question tam pi ai bol jiu cho kin ka se ya chu and I'll keep on fighting na aje chu nu me hi ai ho ha thing thang mi te a hi nu me hi a phung mang ki ti ji cho ona I can never accept this nu me hi phung mang lo wai chu nangin putian na ne cho na nu hu ipi te ham tai thul jong se he pu na tiam le wai na ti di chulana a chu ti na nu chu mang lo ti na hi cho na nu ja tai te chu he pu na ti cho na le chu yai le nu me cho phung mang poi ti kai chu ka ti chu ka ki le sa na me chu len ta ka koi nom na ka se na rong hi lo win tin na chu ja chu kin chu Facebook a khu ngai nei kim lun kim hau kim ka koi na ji khu he ni ei ti ding mi ka ki hol he ka so tun ngai nei kim hau kim se ji lang khong sai ho lun kim ho chun hau kim nu chu he no jong mo ti theu cho but now every khong sai ho lun kim zo si chun chun hi ka ni he ati diu cho he chi ma cha chu nu me hi a thi ting jong le na a ji pa phung mai ma ya na a than song hoi do pe khu ken ka dei lo cho to khat MLA ane hi heng lim MLA ane hi puti ti hau kip te khu anu ho khu khat pi ham a than song do pi na be lu wa khu vai phe chanu tia ga ji pi khel khali cho pi je nam ti le chi khu ama ho khang a ki chai nung le jong vai phe ho jong si chun chi lai hen kan ni nu than khat au mi tia het jing diu cho ji het theina ding a chicken ka pat hiza mi adang dang no me dang jong hin a hin follow zep ta wa ka mu tin na chi kin aset na ka la lo pia ka sei ta ma chu no me mang poi ti ka pan na hi za chu ka koi ka kilit sa ja ka koi jong hello na I want to set an example tuane sei pian chui le Facebook here what about your original certificate metric and graduation certificate khat ke ho hina ka certificate ho wai ka pan phung mi nei na ji pi lo so just name only na ngai nei kin nang so adang azwa pen gen ta dileng Delhi na hung case hote organize na Delhi jantar mantar na protest ka hung ikimu limikilaw abana phone number ikipia abana nang call khan no ka call yang accept no abana tua viewers ten ane head head dingin madam nu a student te la tu laita ki head heading hi le Dr. Hegin tungdim mo ortho abana James Arjun hi le ke to ki classmate ne open a classmate kane hiun lunghel in mo madam class high school kai lai gel like pu sanegin pau mo sanegin pau so annual sports yang thang ki choi chile sanegin pau ki gel do in ai banga igel do cha jong sanegin pau jong igel do ji teng li zan mang jong akisiji in pijen am tile to talking mother tongue hilo tua chui le tua chu molem sai ta mo high school kai la ya can stick ching pum to talking mother tongue as advei ui lut kane ka to ui lut kane ka gian som le bend down nang ching pum tong sa le ka to si luang stick na lai na stick na lai in abana tua nang kang gel do na dia ko mo madam silonga graduation kang chai in CDS kang gel do OTA ka valut sepai training ka va ball then hopum lang akang lut training zo hopum akang lut ZDF teng ki form lai ta mo ZDF IM para tai podun chin jani dunga kamson ZDF kamson ki gen te kamson le zen chui lam kai na ka area muna
go to army te chu lut nai lo ZUF Zaliang Dong Tiger Force ZTF zong ki chi satudai khomuna 2012 ang ki phodin chin wa ZUF te do go ZUF te kap ding ang ki sol so I remember the poem that you explained while in high school mo the soldier I was then a soldier so the soldier abange sila the soldier the poem the soldier written by Rupert Brooke Hinchin if I should die think only this of me that there is some corner of a foreign field that is forever England there shall be in that rich earth a richer dust conceal a dust whom England bore shape made aware gave once her flowers to love her ways to roam chi ko ka gelin chin like a case of me katable so the moment I entered Khopum milong ten banggen boy chile khongjai macha ma lai ang chu mo ei chu khongjai ki chile milong ten itu ki jong chilo khongjai macha chin then so why I remember this poem the soldier if I should die because life is very uncertain in the army anywhere we can be ambushed mo kuma kalu do bang chu 3 days rason dikipua wa zo jang te ka parang ki kum su in chin pinjang amon pinjang a chi German khwa any stories behind mo German to pu German KNF pu German ama khwa na chiu mo pinjang khwa chu KNFMC te to NSCN te ana ki kap to na pi pham story jong tam taw min pinjang a parang ka hung kal to sak dan chu sepai som gup to ka hung pe even lagi ni sa mola ki kal to mun khara ambush kyum khatale if we were ambushed 1000 ki dom pai no lo gi me khosa kai ka keng a si pot ta kandar wek khukri di gorkha rifles a khukri ki toin chin khukri to kandar wek ka a siar in chin kandar pen kap pai asli ter an kam thau kamala kanu sara samai sing phungum lo ki tol dam ne sing phum lo then this poem came into my mind if I should die because if there is any ambush then I can die army ading a hasan aku ipiham chile you don't know who is your enemy more but the enemy knows you so you patrolling they can just fire and you'll die you may retaliate but then you are already dead chidane winchin if I should die think only this of me that there is some corner of a foreign field that is forever England replaced by Amy mo there is forever England kasi na mun chu mon si na chidan do mo to vai pe nu na gian dan do wa yang le ba vai pe chanu ki chidan do wa ke milong te gama vasitaleng that will be forever ke si na mun chidan do cha gen chin then I always remember you chidan de hi lung sin chu cha lungyal sanga sa mo khang liten na gen zelu bange chile ithi kon phale thil zo se ki gel do chidan khan mo koi ham athi kon athil zo se gel do hin nung se chidan ki gen son son le gang te khadin damun mai dil ka kalu chu mel he tam na lom lom e chidan khan khat pa to ki mo nang le chi taga na ummo chile bang je ka nang gen pi lo mo chile gen pi ding ki ta phat ki mulo chidan de ote lung hel wai en hucha azwan nang gen le to zoli pa to ka pa zuna kham lai mo zuna don ki ge zoli pa pen khoi le addicted to kom kuwa mo kom kuwa khai gi ge din chin program tenga khu ama la dei pen ka thena lai pholwa del zui to ben kham jong le thang wa na sina la nyau ta na sa aw ver pa neng thang la sadin ko te ki chela ma chu ding zo non si jong le cha phone to chen pholwa hung leng dil de lo lung hel hwain chin ale madam nang high school agape abana hoilai na pan kit next after agape ka pan jawa 2005 hi lam kalang ka ki chon ta una ka ki chon le oza ka tha pan kit na jong cha ji khadum kit cho e hol hang langa chu sugunu hang lang sangai kon hanga chu mi go sin madam miss iti chu mi zo sin madam oya pt chu ki lo cho cho
ไอ้แหละลำกำลังก็เกี่ยวแหละนุกิมมีติลอยนะอุกิมมีติลอยนะไอ้เราแหละสุลาคอยมาจานวายปีติแต่เราคอยมันไม่ได้มีติแต่เรานะจิเดย์นะจุเราเห็นตินกามินฮีกะทาบอลกิดอ่างไงกะตินอินเตอร์วิวกะจีกิดนะตินตัว Greenwood Academy อ่ะคู่ทินจาลาจุกจีนนะจะอุเสียจุอินเตอร์วิวจุกทรูสโอเคจุกัดโลโกสละ Grace Academy ติละเวลน่าตุยบงลังไซด์สคูลจุสิสคูลอิจัดทำตาขณะที่อินเตอร์วิวกะจีนตินบ่น่าจุกทรูอินตินไอ้บางอ่ะ Greenwood เกจูกิติไซด์ฮะเกยองนกกษาสคูลแคมปัสของนกกษาบานเลMadam Nu to Madam Tim patin thu se yong na ngai ji thori ya na she was so impressive na ama cho ham gola nei dinga jong no ka sa na and then jai Greenwood hi ka hung panin tin Greenwood jong hi 9 years 10 years ti thei ta chu kana pan ken tin cha chu ka life hi ka ve na hi le private roza ka pan na mong hi almost 30 years is 30 years almost 30 years tabang hi ka panin tin to ai social ka hung thai phara hi ka chi na jo sai ka student dali ka che jong le khat hin se na student na ki mu pi khana na che na jo sa na student nang remember long chin okay ma ka che jong le ka student ho na na city la ka che jong le na ka chi na jo sai ka student cho any program a jong hi ka che le ka student khat na te na even restaurant food de ula jong hi ka che jong le student ana pha cho kati dan chu en cho na ki heta lo jong le student te chun e he mama na student te hi za amo jo sa dinga chu e khat bo ki hi enten so they all know me na they all remember me chun I hai mil jong I het jing jong chu tho na incident khat chu ai le KNF te Ebenezer ke ma hi 2017 kuma hi ka chiu cho chilai chom ho yong ding na ling untin akem yong fu jing na like social hi 2013 apara hi social hi ko hung lu cho ala cha hi ke ma hi ham program kho khana hi ka chiu lu jong e lu sa nom lo but then nasata kitip ja chu na hi kem vai ki lu do cho ki nervous tho na thingui ho kem ki lu cho ala ki cha ta nervous ta hu ka chi hu aning ninga hi madam ti ta ngai hum ki ko zina ko hum ki ti zina ale piti dan ro tai ki he le la e chun koi ma ki he ta lo na ale mun khat changai tai a khut ho an we fu un tin na wo madam hum ki ti zina wanga chu pi ham e chu ha lam kai ho ta ki mwa ki chi ja chu aninga ka jo si chu ki entertain zo lo wen tin le hin office hi amo office hong ya smart in tin lai meeting ka neu hong ki khan ta wa chom langa sei dinga hi azinga thai ni hi hoi langa ka number an ki lau hita min phone ta ve madam ka che ma na hong un tin ei hi chu ka hi za hi chu ka loi pa hi za kan mu thana chu kan ko won le nin ve ji hon in tin na ke mang pai ji a ka in ngai thon tan chu ka thi so ji hon ati che ho chu ko ho ham ti le aga pi a ka student ho ban le khat pi ham tu la boina je ajong hi city la jong ki phale le na go ti Delhi ka he poi Bangalore ka he poi Hyderabad jang na dop na ho ka bol je wa hi city la na zo se hi ki pa cho ai le program ho vel nam pi ki ho na ho vel Guwahati la a hi lo le Delhi la hoi lai la ting le ke so ti ho vel ai lo le gol hang chapang nunga ho hi host dan de ana jiu cho ana ai lo le airport ve la jong chu ke so ho in nga uti ho vel ji cho ichi phat la chu ichi na zo sa chu student khat na te na madam an hung to introduce di una ka loi ho him tua hi to nai nei wentin mun khat changa ka chiule tu ni ichi na di wan na student ho na de ti jiu na cha chu gel khanai gel le
ไปham private oza na ki pang hi okay I should say it's a blessing ka kila intin na pathinin na pui dan ho hi to organization na hong ki pana hi le teacher khat ki ti chu it's a kind of leadership training tabang so ta na ki la dana intin na ta hi teng le chi na zo sia respect to ki ma jeng na me in private oza kum from thumwal na pang angol thim ham long iti mai the because with such a migrant pay na khat mai the te in pi ha he gru manana yomba tolok atiu na ti tabanga chu paisa chu them cha khat chona kilo ai wanga chu student in e na ngai lu dan e na ngai sang dan to sting le tu khununga dinga e ya dinga jong ham leadership quality hinde nei do na hover sting le ka ki pa na ta khat chu ka student ho hin nang tabanga madam ngai nei kim ka munum poiti hi ka za kha be se lo ai moi idam chu ka hello na wherever I am ka oza pan na zo sai student ho hin e ngai lu na ta kha do hi ka chan jing in tin na really cha na be lu se mun tinam ka student ho zo se jong regard ka pe in na ka ngai lu so ke evin na sting le ke ya dinga jong phat chom dan chu na het tula ya government oza ho hi school kai lo powang lo san jiu hi yana kin kan la se cho kacha te school kaya hi apa in jong kacha te fi jong pe khalo te ho ve lai kan la se ji la madam baba ne he na kita hi se pe cho kim pathin ko ma ke pa thu se in aji chu na pasal lo ana cha te na chok lo hi it's a blessing na ngin gen ta na cha te na ki cho na pasal i school kai lo be alo san ho na cha te chunga pi ham na man lo hi na it's a blessing for your children ti cha ta te to banga ka cha te go hi lo wa kanau Benjamin ho bang na u te ho pa te ho apa tuition fee na alo so e private oza na pangai cha te hi i private oza ipan pan na muna chu cha te hi hung ke kai sa hi intin te a hi wang pha ka ki sa na teng le tu ni chan ge jong ichi na jo si ai student ho jo se in e ngai run na ka chan jing chu teng le every teachers day ya hi nang hin nei wis kha loi KFB aku ka student zo se koi ma wis lo ngai lo happy teachers day ma'am tiana wis ibolji kamuji tengle hi so de zina emotional ka hi do zina every teachers day ya hina ka student ta in wis in bolji ventin maybe Facebook atu ki friend lo hi mai the na Facebook aku ile Indian Army Facebook ki phallo hi ham so rapat around 10 years sita Facebook akium talo to kang retire zawa activate kang bol thale Facebook thamdan ki thei non lo Facebook acha to madam to nang gen le kalung simang ki lo khat mi zo se chu anaki gen thei so ke mo mi zo se ki gen thei so ke nang jong chu no jong chu you are I should say you are very successful family mo zoli pa chu hello gen thei chida chu hi thei lo because nang private teacher na sep thu chom hile zoli pa chu at least government teacher mo twinning high school government teacher hinchin the rest is history not to elaborate mo to nang jong like nagian banga whenever you speak in some public forum khara thu khan nang gen adia boy hung ki patlaya eulet la ra thu nang gen cha oh my madam is my madam ilung gel khat ki pa na khat then we feel proud inside same way it is a board way ka chiu na pen e jong hung ki lo ching changa khu bange mila public forum vele le nampi level la lo chinai nei cha khu you always feel proud he was why not Eloy is my student yeah Dr. Hegin bang my student nang bang chu ka sei ta chu la khat ve ya ka loi te nan sei wa thung dim pa khat ju kham thu se yin chi pa khu a YouTube khu na vet kha am a tiu na ka loi ho in thung dim ju kham khat thu se yin tin kan wi za da na tiu
cha chu ke yong ni lai ka vet nin tin le nang na hi ka het phat a chu ase to ka loi te hin as lieutenant colonel hi e ama khu retire long hi phat a khu ti langai hum tin ai e ama khu thing noi mi lam ka yin ki pan sa hen nang de ei ho la hin phat ta in gali jo diu e tiu za ka loi ho hin koi ve kai ta de ka tin ni lai ka vet tin nai le nang na hi phat a chu jinga chu proudly I say that he is my was my student na ka student na hi cho kati ai he madam hinti min lang e thing noi mi le ei ho thing noi mi lam kain pang hen nang les na sata gal I kap le wen gali zo ti so la ka loi ho son dan dan ทิ้งน้อยมีลำไกที่ส่งเฮ้ยจิเปียนทิ้งน้อยมีเจ้าแต่ตั้มบาลโวโนบังทิ้งน้อยมีตั้มบาลตัวอันนี้แหละนะมาส่งกับสตูเดนต์ที่จังอ่ะเขาดังเตียดิงอ่ะ Facebook อ่ะเตียกี้ English class เตียก็ดันเดียวว่า again time มาส่งตัวอันนี้สินะครับกำลังทำงานกิโลคัดมีคะแนนกองหลอนเห็นพันแล้วกับ testimony พัตตาก็เสียเทนดิ้งเงินจะเร็กสวดตัวเลยตัวไปจิตนะบ้านะเฮลโลมีเจ้าเสียนตัวนั่งส่งกับเกณฑ์เทดันในเฮดมออากาเปีย PC ปูเปาจังงก็มาติวซอนเฟียนกิเปโซโล exam ดีกว่าจังอ่ะอินูเลปาเตกิโซลติวซอนฟีกิเปโลPC ko maaga say dio PC and admin kadang PLA exam dia PLO le exam lo di afi asumpi dim lo kam sia ma va ki gen ho chiang a cha thil tampi na ki to mo inchin anaki exam ha anaki exam to inchin hi to kang gel tu masanga jokes dan dewa tun okay now to kilo singta inchin then I can tell aga pya ka kai lai to mga kan again the igen the na ki gen the to khat pan jongมาบ้านน่ะกองหลอดเห็นพันแล้วกะเตสมุนิกันนัลตากะเสดิจ้าเร็กซอนตอลเต็นจินั่นเซ็งอาบานกัลเดตะเลาตินาโซนะอาบานกัลเดตะเลาเร็กซอนตอลไปสิดานะอะไรเมดัมตูนนะสตูเดนต์เตลามอตูนี่จะนะอโลทิงอันเฮ็ดมีเฮ็ดเฮ็ดงเอากอยๆมั้ย if you can name them khat tam thowe kitile airport la jong ni cheji phale CIF a lo thing ta student nong tam piu mana adia api apada greenwood ka panna sanga ya agapi apada chapang ho hi lo thing tam ka sa intin ka ti dinga doctor hegin hiza nang na hiza ale mongbunga se minlin ho loina ban le thua Doctor Hegin au sarjam nu jong dang student hidi mo hi va sir paula jong hen lai so sir paula jong yinge ina mon akidang ta khat chu student ho hi het wang la ho hi a handwriting jong ki hen lai sula yes chi thil ki dang ta ka hen na Dr. Paula handwriting jong khu ka het na lai aneu lai handwriting khu ti a hi ka gel ji le stiang le saram luna jong khuna a handwriting ke na lai na nga jong ke het na lai school chapang jong si chu ki het dan lo ai wanga chu ha student izat ham ta khat hi amel to adlimi vet phale a handwriting khu ki mun na lai chu alam dang dan chu stiang le na say helloก็ห้าม James Arjun จองดัง student กับ classmate เป็นยาวปะนะนี่ครูบังกะดุงเสียนะครูบังกะไงอ่ะมาครูพะจงพะมองมองเนี่ยนะนุยจริงจิละมาครูสไมลี่นะพามีหิมครูอเมลิมูเตียงเลยพาม serious ตาอิมูจุละเนี่ยทีมาJames Arjun ครูพามimu chana khu me siu sevin mi ho pi ve ta noi theina au chi ja tu tan la sa amin dau lo mo ken chum ma jong kana sei jing in ei mi te la sa them ta koi amin phang ai lo la sa them ta min thang ta onal ta amin thang ding ba min thang zo lo because backup job backup family kan lai na ke he na ki ho na thon kan na vet in tin
ke set a bol na dinga thi si ho ka ju ho sei chu emotional ka hi bo nang ni chula nan nui ron din na sei ron na but ka feel dan chu ata din muna chu ka ga ngai tu le na ka pu zo lo chula ana thanok dan ana pan la dan chu emotional mi hem khat gi ti chu yung lon hin phan le masang lai hin ho chu kinung vela kin nui thei mo but rexot zoi se bang rexot tol pa hi le chu nui thei di mom lom ke chu thil dang ki se jong le ke chu medam nu to ki mu to le ka ba ka mi hi chu mo lon in ta mange sa set na le ke pa na mi hi si mai din chen mo medam lung helum ma mai phat se so igel le hulaya na ki hu chin to at this level mo ke there are many untold stories ke tu chana ka hen I think new bangzia chele notebook ana ki leizo lo notebook ki leizo lo kane wa pat high school ka ya pat class 12 kasim tana textbook jong ki nei kim ngai lo and agape to chu agape chu very develop hita mo school life pe le teacher te jong very qualified ko un la ya class 10 sim la ya class 10 na mathematics bang chu chapter 11 half yearly tana chapter 3 cover lo so first division na pass na ti ha sa na ummo acha tuition fee bang chu ke class 10 kai tana 75 rupees ku jong na ki pe zo lo chana ki to men chen ha sama ma abana tua atam zone head na divin sa negin pau chu siliguri kan lai ta san siliguri kan lai ta covid lai ta delhi hung thi mo delhi hung thin ale athilong chu lampian pu ambulance in siliguri kan lai ya Kuki Welfare Association North Bengal Nepal and Bhutan ko kana sum kana ki to khomwa saipi khub khat lep pon dum thum lang mi koi ma pot helo only ambulance police and army chi chau ki pot hin the ambulance police army and health workers mo ke jong se pai te gari khara se pai te to gama gamla ko na para around 15 kilometers highway akananga in driver te ni juice ka pin bana ni ane diu phabeb do sarpa athilong chu a coffin chu pon ka ga silsa lim jong ka kila that was the least I can do to show my respect to my teacher ma indian bana nang to chu ken jong kalung sima ka gel gel nang hun no phalaya teacher sanegin pawile to salun tin sat mo salun tin sa jo family to delhi amta to adang jong chom le len chin teacher te mu changa in a way and na to na lang hi le chu okay teacher is a teacher who ja jilkung pu ma teacher jilkung pu chu they always have the highest regard in terms of government service or anything a student ki sang jo mai thai but then the teacher is always there at the backdrop chidan deu mention abana like FMS Faculty of Management Study Delhi University ka retire ko na MBA kang bolen chin MBA chu professor te very qualified in a student te talks ho ding ang ko jelu interaction ding ko jelu professor is earning around 2.5 lakhs but the student whom they invite for a talks for a lecture guest lecture they are earning in terms of crores more because they are qualified and then they join a corporate some become CEO in Chinhuja but they still have that respect for the professor and a professor in Tilkhar again a student there whether they may be in a very high position a refuse ngai lo chidan deu kana mo nang na student te hichidana na ki to pi kham tai is someone who might have helped you in a way that you did not expect health ti dan chu te tu banga khat thil health tho ve te tu banga khat sarmanglin na het kha amon sarmanglin sarmanglin naw pa le thong chuna
เลียทงสุนันเฮนำเดนโฮซีเนียร์ฮิดิบฮานโฮ let to จูเนีย ke ร์ lo but sarmanglen su ang lu changa very stylish mo good morning เน sari ซ chila จิ no ดัง no achin iding changa good morning sarmanglen okay now sit down thank you sarmanglen na kichijel ทิลเนียวจาฮิวางานะสัลมังลินนาวปาเลียทงจูนโฮซีเนียร์ฮิไม่เทดิงาก็ยินจัดคือจะรู้เลยนะไอ้ขัดตุจุงาคุกินปี assembly เฮียงบุงาอุมาจูอามายเฮียงบุงBaptist church hi pastor an hi intin ala ke ho hi room kharkhana hi organization by organization ai ki thungna as ka ki dan chu ke ho room chu ha charging point lo na I khat switch ho hi lo cho si chu aman I hung bol pe intin ting le ai pi ha extension cord in choi pe intin chu charging board na chu zim ka room dang ho ba zo se chu ke ho che yang se lu ta cho chu pastor khat ai wang chu that much help na maybe thil ke khat chu hi ai wang chu pia e regard dan chu na ham na kisin mo le hung kisilun ti ho vel ti ho na so to bang chu ka tu so thawin tin chting le sir hegit doctor hegin jong hina ham damlo thima akoma hi kachia ai lo le mi adinga ama pan na theding ho approach ka bol na ho ai khanvei chai ignore kha lo na tu chana hi ga chei pe jing ai wanga ka student khat amin wang ka sei lo di kidang ka sa ta khat ka student khat hi dali a hi khat master abol lahi khat vei hi ka kimul honin tin ai nukim iti sala madam iti lo na kitang kasa chu kidang kasa pen na even me say lai to ke dinga ko oza anai pena ga het dinga ni bethani school kana kai la ya uncle ngamlal ho ti hovel anti ngai thing ho na ti hovel hi educate eta ai wanga chu still then I oza na uncle ngamlal ho bang khu Bethany chu sir madam kitilo cho uncle auntie ti ana ki powintin uchana ko ko na ke nai do cho chinia ma in e ko wa chuna ka shock cho ma chu say do da say tin na ma hi jong talo na I really feel very sorry for him na tin nu tin kitang ka sa dan chu chu chinia chu ka shock tin ama tai lo kiti mai le student dang zo se hin na ni chana hi chile vale na hi ta kimuto na ho vela hi mai lu che we kati cha ama so ale mi kidang ta hiding hin na mi na chate ke sanin school a medam chang ko wanang ale medam tuan nang chele ke jong kalung thema thil khanung kilowin very bad experience for high school classmate mo nang sei bang cherin amin jong sei daing katin NSG 2015 to 17 Delhi Black Cat Commando kanom laya kaloi te khat aga pya kai home pi te khat phone a ki ho khain ka hung visit di he chi mo zana hung visit da hung aloi pa to hungin ken jong as ngai lu ta ka get a ka pui Black Cat Commando chu koi ma lu thelo unless they come to pick you up from the gate mo koi ma ki lu thelo ka pui le hung lu ta teleta ke geldana chu high school friends kan high school mate kan hung lu chu nom da ki holim pi di just James Arjun to ka ki hoji to banga kho nom ta high school kai lai se khom di tan nui khom di then we'll have dinner ka chela army nei lom hoi cham zu don te as khoi zu na deila kai na don dai tin bottle in a penange khonul ina na che phale na don ni chela don di as loi pa khat chun blow ken jong glass khana ka sun glass ka piele hal khala don hin sung beo as no blow ka pien ka pe thum glass thum langa don cha cho le kham le no blow di bu jong kine khom thei ta lo di ta ka pie da le lung hang kain swang ki sen pa no modern ken jong khat last ati khat ka pie le kham sia boy nine ball kain swang boy nine ball
ki ko eu za za la sanop talo loi lom talo si ke dinga min sin a thei tai cha sepai te thum ka ko ka pui calm down ni chi lo calm down no lo la sa chu no pai nom ke lo cha get langa ka koi get langa ka tha do stand de jong very bad experience zel mo abana adang khat gen leng ku ki mun lang hon an he divin ku ki mun lang le materia kan la lamdana sam how kip to kana ka ki hona jong kana seitan na ku ki mun lang ho bo ka zo lang ho agam boy na thu hal khat kana pan lapi kana su thapi dan kana sen cha chu ka thil to la bad experience khat chu pham chela kaloi te khat sepai pang classmate army apang na ko ma ka hung de suti cha okay hungin ama jong adon nom as don daw sepai la ti chu loi le pai hi jong le sepai munai cha hu I am the officer in charge no I am the company commander I need to maintain some dignity among the men I command chi da no ka gel as nom lo ka don sa lang ju kham sun lai ta sepai ti maya de da nang ham there is the second part amazon get polang ka thain zola ke sta bang mid tam nu na so ki so tan chi da na so ki so tan cha get polang ka koi do hita very bad memorable moments chi om zelin chen ale mo metam hilang chu hichani nu satin tu lai ta na panla na halkan seo ina ma dinga tu lai ta ka panla na hina boy hung ki patila ka panla na cho hi le boy ki pat ni chana pan hin pan jing le han na boy ki pat ni ai really ki chin tin ke chu publicity a ka pan hi cho thu sama ka pan na ale chini chada chu ke ku kin pi a jong executive member apang ka hi na we ko ta bang dan de wa chu ke WHO president hi za chu ku kin pi a hi executive member akilu cho ham nume ho to ku kin pi ki ka ana la dinga he ala chini chada chu ke phaya che de ki go aska to kha ni chen ham enam gol hang ho win chini chada chu ku kin pi to meeting ne ding ti sia di dan de wa na ham khat ham chu chai na se diu ta bang kharayu min tin ke yong tua ku kin pi secretary pa ke gang te to kun phaya hi ka chi ko thon mi ngai zau ding ala reli ja chu ni ha langa hi ni la lang le reli ki chai pha le hung ta win i meeting diu chu nananga ta win e ti win tin ala cha hi khong reli ki chai ja hi pickup truck ho chunga ku ki to wa na hong ki chop tha le ka tiang hi ka ki bil hep ta cho ki chi thei ta lo na awanga chu ka ki ham bol ten hun in din ka ke nga ko hung really ki chai ta phai langa chi ki ho de ka tin kun ka clinic wa khu ham von ki khel ding na cha chu in pi se de pa hi ke von na ki healing ting ni hin la pa in lang ka clinic wa ko um di hi in phai langa chu chi pai te ka ti han aki kol zo thana hi khung ki pan pai ta na boina chu ke ho clinic hang chada hi me he ho gan house chu na hera gan house yes ti bonga ji chada na le am ho to hin room ke am hon thal lai room a zo le just na hi ke ho clinic ka hon chu cha chu me he ho chu hungun tin ke ko mai madam chilum dan hi anop hi in anti kathal ho hi SP a ka koi lu nomin SP a nei chi pi win ka chi te nang ham organization lam kai khat na hi jin SP ho DC ho nang na nang da ji thawin ti win tin ta hi ta chu ka ki ho ule hung boi pai ta na hoi lang kon ha chapang ho hi se na ka in mai chu hung ki khom taw gan house chu an bulu ta cho ala chu pha na hi
am hong chu hung zam do taw na gan hau sa para chu ani pa proprietor pa hiza anu ya pa hiza chu teng me ama nu ya kina chapang mi li hi wintin chu mi lo chan mo bo jing taw na chapang ho chun kap thal le ka keng nat na ba na ei sut thu pi do na mi alung han lai ta chu phal zo jim talo ta chu pasal chapang ni te ni chu police station a chu ka thlai lu sa chu hon chen silo ka te ne ka thlai lu sa ai le nei pen pa chu anei pa de ha gan house nei pa na ama ta chun anu ya pharmacy sunga chu hung lu thonin tin zoli mi vet na lang asung lang achuna doctor mi vet lang hanin tin ke yong ko lu le anti nei ki thopi win kan bio ti ran ta cho phana chu ke yong ko hung don tin zoli ko ma chu mi vet ban ho chu jingle all in ke veta win che ta win ka ta sol tin ya chu satal chu ka kha in tin in langa ko hung do han ta chu wa mi ona se le na ngol kai wale chi pe ta chu athal ho chu a hoi hoi chu na ki la ni za tin tin ki ho bang chu ilungge la jong do chu yong la ka kisi nai sai lo kin ka bol chu ama ni hin khu chu ipiti hu do de hamna ajo wana se ta banga chu ikina pi zo se yong email ma hello na i ga jo se jong chu ilung se pen ho hi kit lo chu mi he min ko ka ya go hi lo win tin mi he min ko zo sia uma kala na ala cha hi mi la lang pung thum pung bi la ho vel ku di tai ina hi ka chim tin aje chu pharmacy a cha kim da nai le mi dong hu ding khala ni hung lu han nang le me the ho ka sel cha head do wai le cha ke dinga jong den jar pha chu na le cha chu kot ka khaun tin in langa ka chi o zo li to as jan ko wa chu ka imut lo chu la sarpa jong ke jong cha te jong na ka imut mong lo win tin ama hoding chu ka gel ko wa ke jana la thala gin lelam ka sung chu thajeng na ipiti ka go hu do de ai ta de ti chu ka lung kham ta ki hi ka imut ta lo so ha ko wa ke chu message call bol di jong chu ahung ham wa mi na za di jong am ho yang no kit lo na lam din kom lai ta hi chu message ka thon in tin nagilu ki lam en ka hung tha de ham ka ti lam ho jong ki cha o nom di lo na chu wang phat dan chu fridge sunga chu thei ho na thing chang mai ho ti ho vel ai lo le pharmacy sunga chu ORS ho vel ga don di ho chu ana kha na cha chu kin nong ka sen tin ki mai win lang fridge la hoi lai la ne thei ne win lang i ma cha nang tha da je mu wing e ka tin cha chu jingka khu ba nai lo wa hi ka ki ho ka ki tek so win tin ke yong police ho jong chu ka phone in tin police SP nationale chilai chu get chu hon sana na koi di we hi e ka ti in tin amani ko mang chu ready sa in satal mai lai ta na din di kot ka hon ting le police station a chun thai lu jing di he ta ka se ta cho amani ong chun anti hengi hung loyen iti ran ai le kan ni za dan toi ko gel le gari newa ga thai di jong chu zanu ya chu min gari ne vin a thai ye tai gin mo di da na ka gel na ka kiang ai ka chi chu ka chen tin ne vai phe veng ka pha di ko na khu oi pharmacy chabi chu clinic chabi chu kana choi kit talo ka hung ki le ka kiang ka hung ki le ken tin gari ne ko hung ki la tin eu zala ka thai tin ko chu ka hona police station chunga chu ka thai lu sa thon chu kati pizza chika ga se ham ta le pham mi him khat hi humanity nei lo wa mi him khat hing ki ti chu I ti a ka ne wa ko na jom ken ka de lo khat hi ya na sting le ei ho zat mi ho jong ka pa chat na ta khat chu betang wa mei thei ho to ki khi dan chu mei thei ho chu nu mei ho chun inu mei ho wa kai do wa rambai tim gol ho ka poi ho ape uwa that ovin lol tan ovin na piham red bolu nang susi vin lang that ovin ahing changin me ya halin ta penguwa imi ho cha kai do wa asusi de ho ta pi do cho ai wanga ei ho ku ki zo no me ho chu ta bang chu hi lo pathen ka thangwa
aji chu human chain kisan nong ki bola e gol hang ko lung hang ho chu mei thei ho ki tham sa lo hi cho hi chan ge ya chu ke go hi lo wa loi no me dam tam pi in jong avianga mei thei ho ai lo le a in sa in thanga so pyo mei thei ho hin ho chu ki hu do so ke hi cho koi ma cha thiam chu la chu chan pur sunga chu tu ni ko story za za da sim thu wa e rep bun ka khati ta sim thu wang wa pram alung thim sung lang ba lam ka pa na thai do ho zo si hin I bol phat naw le I hu do naw hi he tho tho win ti ka ti chung he ta chu na ki la ai wanga chu ga le to lai hum phat wa chu inu me ho an bol na ho chu pram hi chi na sa thei lo mi him chu ki hikit lo cho na he thema mon ka sei dan hi chu na mi na sa tho na ho na sa thei lo wai le tu ni anang rong chu mi him na hi lo ta hi kit cho ya chu ro kham khama chu pan ki la ka sei chu la publicity ka che na gari ka he thang ka keng ka ki bil thebe ka ti chu hi chi gar sungang chu ka keng na sa chu ka wa le le chu lung ka ki lung se dan ki ti le to ka nung ge la aban le ku ki in pi ho jong mi che chau gam tau pha ya na hiu le hoi lai la ya ki hu do na di wa sipai kem la hoi lai la au mule chilanga ku ki in pia secretary pa to ke chu ka ji jeng na and then ka gim thondan tuang ama nong ana vet nai le hen tin ku ki in pi secretary lui pa ke gang te hina ke hau pu gang te ka lung sit mong nu pa banga ka ki bob le ho na tua circuit hau song pu ku ki in pi secretary na hung ki bol do na ko ama to pan kana la pan cho asungami ho zo siong ka no do thana chting le ham chabi ki kam den ho jong chu ka sa si thona na ku kin pi office hon lo apoi mo tai ta chla ya ko office kan hon do na ala pha dum che adc pa in chilai hi mi jong se na ding sorry officer ho vai kon vai thun na ding again na di wa hi in chi chun chilai hi na da tha diu he ti velan se ya chu kuki in pi le anoya social organization president zo se secretary zo se hin signature ka kayuwa kuki in imfala chu ki hal ha hi ta in ka lo thei ta province ya chu imfal ko pi a kuki in kanung lo ki to ka se ba chlai mon hi kuki in pi secretary da ka mandiu he ta chu ki se ya na tu ni chan pai kuki in pi secretary ta banga inei oventin ti pau ma teng le rally hita ta pi hita ta aphat so dung zu ya chu za kai ki bol za tu lang ai ke je si het pe na lo wa I ma cha koi man anu me ma bol thei na lo ding a bol thei ta lo ding ti da na keu na ka dang ki tha na hi de banga hi inok ma piti seida autonomy a hi thil ki bol thei ta hi no ma ki bol thei lo ka ti na pe na cho autonomy ta ana organization mina chu ga bol di chu pi ham no be se ta lo na KZC na no ya chu I bon cha wa I bol khom thei lo ba hi le organization phat hi na jong chu any activities chu ga mo bol chu e ki pa na jong akini sa tum to kilo to hung kilo do intin na but still then tu tanang chu hoi ta KZC ho to yong ki tong ko ma apoi mo ding ju ya tu ki bol jan he dung latest tin hing chi na chung chang a jong chu civil protest ho jong chu ki organize na teng le sito ki mara ka ga se be nom chu kin inu me ho ki su gen the na hi hoi ta ka chang sai ka to wa study ka volunteer ka gelji teng le National Commission for Women Human Rights nu hung chunga jong chu kana si in amo hi city la ai lo gam dang danga chu no me chu re ba ki bola ri ja get there ji hamna ai lo no me hi na ja chu just pressure adinga chu na ki bol jong hi mai thein tin tu chunga la ka no me ho ki bol na bang he hi le I ma chadang je hi pu in gal mi bola ki bola nu si na sang pe na ku ki zo nu me hi je wa ki bola hi je
atuma ki vai hop na ham ipi ham khat hi ki ten ka demand hi alot hin lawa hi le justice hi amo hin amu ve ti a ka pom thi lo du ka se hi la na kita banga chu tu tung ning tin thing chunga jong chu message chu hi pe na la na ale bang outcome om toy neng tin thing mo neng tin thing a pen what outcomes should we expect can we expect khat hon expect lo chu chu min ga ta di le na ning tin thing thi hi api ham atha bya mi pi hi an cho tho ki na ka mu in tin ka se dan na to thi ya u gale toli nei wang wa chu gal cha be tai ti na hi lo wa mi ho hi te a hi phe ham normal life ta bang hin mang da nai hung ki do ki go cho chi ja hi so pi u keng ne ten lam pi 18 pi ho jong hi ho hin pi ham thang kon na be pi ham lung han na tai la ji wang wa hi ke hin pi ham movement hi a hin sa zo a ka la in tin na thil aso zo se hi na all the bad happenings ho hi ho in a sit na lai ta bo khi mu ji win tin ken hi ti ho ta bang ho jong hi thil ai movement u su hing tu a ka mu a chi ta bang a chu ning tin heng jong hi kumni to more than 7 months ta bang hi suffer ong hi nunga ahung chi pa jong hi epiti seidam nampi atha be a ke thodo na na pe ham ngui de do ai na umu hi ti ta hi ti tabang da na ko so lo de tabang kitilela kilom set pon tin yum nong ba hi ama hung thi ai le tha be an hin dung chang hung ki tha thodo ki tabang ai ka mun tin chi ja thi hi ka ki pa na che hin bin chi man thata ai ti akla an hoi ki tha thodo thu chom khat hi le pe ham central government lang jong hi hung ki ling je ma jong ka mu ana chuteng le ama chung chang go hi lo wa Florence ho Olivia ho loi ai lo le naked parade ho loi chung chang thu a pi ham a case handle ho advocate ho ai lo la ukil ho na Supreme Court handle ho no me ho za dham ta khat to hin ki tai da ba na sata chu pi ham government hi ki tat lim zo wa hi kamu in tin na amo chun justice mo te ta win te ti na chuwang chu 100% to ka sure poi jeng jong me chen de ham khana wang chu hi chi ukil ho chu we make their bench stronger ka ti da na le movement jong hu tha hin kit teng le am ho jong hi atha hat na hi ibe pi be ti a hi kamu ale tua naked parade te mo bi phainom khote amau tung tang bang na theu me because nang gen zo chicken jong gen lan ken jong neu khat kana pan la kha agugua amau tu ki saya hote nang gen zo chang gen ning khat itilam panga ka sei di ba hai ong ki pui do a athil so dan le ipp thilan to wa lamka ong hun zo wa na nang no party ti mai dam a women wing hon na pp panala phi pitin na bol ham panan na la ko hi le adi ta se ya chu student lam kai ho field chum ho in panna satan la wa chilanga a hin pu hi ya na le jing le hi chilanga student organization ho in amo chu panna vet ko lu ya hi chi chung chu na chu nu te hon rong panna thei chana panna na kila ade sana amo ho ji ta a jong chu ham ready jong na ki chi ana sting le sidin protest ho na ki bola mi pi hong khom ho zo se chun thar khana izo kham khama sumla pai ho jong chu anaki contribute pe a cha chu ke hon om naw muna chu ka ga visit wa thamun thu ho ka ga stay pe wa sumle pai ho ki thopi na the ka mu kham wa chu ka ga ki thopi wa chu teng le ai pe ham national lang hi ta hoi lang hi ta international a ka jong le mi akimu pi nom ho ai lo le am ho dinga thil pha bol nom ho jong chun pai ta jong chu kan ki tai da bi ba na ai wa nga cho mo chun mi ki tam mu pi be se diu chu koi ma jong chu ti nom lo ya latest tin hung thi zo wa jong hi
ke ho jong ka ga chi ki wa ka ga ki wa na kum tha yu ta thona chu ตัวnaked bread เก็นดังอบ่อยหลายตาเกจง active ตานี่กิปังเทาลาสากันki ho langa pat ki tile keile kana kato kompite mo kada karitain masanga keile kalo kato kompiten sum ka kidongu lakhat ka kidongon 50,000 akada piaw si viewers te heading azong kan ka hin se to kom hintin lakhan ka kidon ba ke account na loiten ke account ang transfer ru abana ken in langa kaloite ko to kompite mama sotia na umu mo amount by bange amuna ain muna house pu in muna ava piaw ana ava henover chi kanggen un hin chin abana madam tua nang tua tu lai tan pan la naw zang na dom na ti na pan la dan ule ipipin na bol do tam ti halkhat si viewers te heading in halkhat hin seo zang na dop na hi le he sama bang wa chu nga le to li hung ki pat wa hi amun muna mi athi to amang to na sadar hi langa athi le ipon wa city brand sam jo se ta talam kalang ta ta ting no par chan dil ki kap chu ke na ai wanga chu chula e ho tu khan khone te hi wa e khosunga rong mi athi ai le nu te tu ga ki chi a pon ga ki khuwa ga ki kap cho ai wanga chu ga le to la kho be se pha na tu hi te tu ki vil thei ta lo na elam ki ho zo se la ka do fi ta na cha hi zan khan hi ka dung ka ge lim ti na hi le amun muna nu te ho ka min ki hi pha na chu hi ti hin ki bol le ho jin te te a hi no me zo se ki ti le la no me tam na chu mi ha sa te hong ki ki cho thing thang ka ma chu in sung khan an me mi nga mi gu phai to la a hau sa ho chu no me khat bo ti jong de hi jen in sona no me khanin la khat hi ki dong khom hen lang chiwa a ki mo kham chu a thi ho hi gar na hin ki ni hen lang hi le na ki ham chi chu e ma ta itsa ta ga ki chi a ga ki gal zo lo wa nga chu bon hin contribution akini theye hi kalunge lai hum ton pin ji chu kukin pi member khat ka hi ja chu kukin pi het pe lowa chita bang ho bol di chu di kin lo ya chu kukin pi ko mai ka po dut le ya chu 2024 kukin pi 30 assembly chu 2024 a hi geljang ko ma engedi tiu ha silai muna kukin intin silai che assembly a hi agenda ki podo ana ta chu kukin pi hon hengi a phai boarding in a phain ain podo mama kuki women organization for human rights chun mo pu na hin lavena ti phana chu hung ki bol hi za pathin nung si na lol hing he intin koi macha ji project hi anol lo intin na aung ki pi khom le to hi ka ti dinga chu mi thi khat victim family sa dinga mi thi khat ki gar na chu lak khat ki pi a teng le zat pon khat to alung khun na dinga ki pi a teng le ku ki in pi mina chu memento khat hi athi na mun ho na tilai muna thi hi aki voli hi ai lo la ki kap li hi ai lo la hi tia thi hi ti ho chu hoi ta hi memento a chu ki ji pi a ichi memento to chun ka sei bang chu sum paisa lak khat khas a chung le zat pun khana hi ki pe ji hi za pathin nung se na face ko chan ge hi hung ki bol zo ta na khani dandana hung ki bol hi za face ko chan hi ki bol zo ta asumung lu dung zu za ki bol in tin chi hi ama sapena chu first face a tu mi som le ni ki pe do lak som le lak ni na abana tu som da group abana tu 20 hung wal tai hung tam jep jamentin tu langa hi average a 20 sap ta bang hung ki pe theya toi mi som nga ta bang ki wa na lain tin pathen zala ki dama hi le february thaisunga hin khatwe ki pi hen lang chuteng le may that khu kum thumi thin na di chetri ya may that le kun azona chan pi ding hi ka po bo ri ya na zenjalai dama hi le kilo hing dinga kamuwa nang zong hu pangtang pange ale tu chana hi izat mo na don do tam ki pe do zan mo hi zakat le som sagi le khat hi le kilom
zakale som sige le khat mon อืม ale mi en iti dana hin ki thopi jiu ham อันกิโทปีจีจุนามอนองขาดอินโซนานุเมคันอินจะขัดดอนจุฮิจิงฮิจานาจิจูอโคตินาไอโลเลเอเรียไวซาหินดงจงอุมาซิตี้บรันส์ลาจอยเลนูเตกิโลคอมโหนะหินดอนจีวาอินทอดจีวานาสเต็งเลขัดเวลาจูจะบังฟิสกบอลวินตินอินเอดอบจังนะดบนักตีวากะโจกังนมจิวาหินานูเตหอดอนกุสัจจุฮิตโลวาจีนะเทติยากะตีวาen kong ka sim ba na mi invite ka bol ba ticket hi ka bin tin cha chu ki paum ta chu mi za dham ta khat hin donara hung pang min tin mi khat na ding in pang ne for example ka chi ma sat na pe nu chu kon roofing bol pa ko ma ka chi bin tin en ni a hunga lak khat an chaya mi khat a dinga chu na steng le te to banga to he hem how ki pitipa ho loi bang chu pham set khat din pang ne ti a sumlak khat to apun man dito amemento kisim naman dito himpi zong umana ta chu MLA Pauline Lalti Hovel MLA dangdang pinem cha ho ai lo le kim niaw ho ku hamna steng le organization alam kai ho zong steng le in chiang dom them khat ho chun thianga sei dinga I nam gul hang ho zong na aminu ga pha da skill khelitin na I pha zo zai lo de hin atam province je chun anave ho in ke mina phapoi tiang le lungsin ngai dam ka tu min lakhana hung pangloi sang som nga hung pangloi sang soma hung pangloi te ho cho apan dung zui wa jong chu pe ham kapi u hung tam do je ma umin tin na mo ho chun jong ki pa tu e ni to khom na mang chai na mo ho anave zo si chung jong ki pa thu ka se yin na ya chu apang nom chu ham pang jing ti jing di chu apang nom ni si ni ki holim na anavet tiang le anavet zo tiang le comment sa hin jiu le account number chu thot di jiang en retain ma sang der tu na kom lai ta jong in boy lai ta kya chu le mal cha pom mal cha mu lang lo thil chom twa kadai di chu kanung vet tha ki le lak som sagi man lang lak som sagi wal man van ka thot ke ya chu hi lo ai ba chu het sama bangwa der dun khu military ade ado mun pi hintin sepai van ho pi bona kimu a factory mo chapana mi ka YouTube episode masang lain jong kana seitan ke hin ha ke to ki hangai lo ai wanga ita thil chom ka number anamu wa ka number apan hin call wa ke chi chatting in pange chi mo e mi te khat de bang chu ka number apan in call lu bungpi area bungpi hangte sleeping bag angai cha do ka jipa to ka ngai thon le kapona walin mi hizana din hum pange chi mo subang thodo ke garia bakta amuna ka fale pana ke so te gotia ke somte ka phone ama te koma ka thot ama hon IT ro chana thura IT ro apana bungpil hang analung chidan jong tam pium para thil chom tam ta kana cho do in ken ke apana ke kana bol the pen chuile akiwa te ken hal khat ka tu pia ban le chele wale na chu ken cheng kha jong kala lo cha don ni chi pe to cha na don no chi jong le ke cha don ne te kala lo ka bol the chana kana bol hintin ale madam iki hona jong sort sim ta in a chai na ding in tu lai hi mai kalam ja thang thu se wa jong in ngai kha ji deu hin na adina diham adina ichana diham tiwang ken jong verify chu ka bol pon hin la amana se na khana boy hi tabang boy lai ta mi nam mi te ne ding sa ding ne lo lai ta an chang hom lo an chang ki zo do loi ti na sein abana CSO lam ka hiya na to na la nei lo CSO lam ka ya in ki sa ti ho loi hin ai cho kho ne a lam ja thang to ka ki ho ti wa chu hoi lang la ko ni ko lo ngin na sa lam ja thang thu se chu di a he na ve no ma la lim kan thop di he ti loi ke chu controversial langa chu ka lung lut pon ka bol nom pon ale nang zon na ho jong nang jong tu lai ta in na sign na in na sign mi te sedan mi te zapi mi te hi mi lung thim seng na ki na zapi lung gel nga he nu ngai nei kim jong ava al hai le ne
nam pia din na thai le len ina kisa do tai tia agel zong din na he chin nang le nang khalkhat hung ki clarify min na hit bang lung kim sian na gel na don gel ding zong ka ta san he koi man zong mon anom khatale je na khatale koi man zong gel ding in zong ka gel he aje chu khat pathin nong sen na zala ke sum ke hi lo nei zong ka hi lo sum mong zong ten zong in sunga zong control khalo na het la apa lo zong hi khat wei chai za dham zong ka het kha lo so pathin nong sen na sarpa ahung pension le na chula tam hi zong le sum chu them khat aloman mu ti taw te na ban boy nu ne het chula ka chan nu zoli na ham heart on ti dam na a doctor hina mi dam lo ho an vet na sum le pai a khola maru ma hung pan ho them thema hi ke lungela chu na jinei masangin na nauding pasal khat bo chapa khat bo kini hi ana so pi pasal dang long na nei lo nang jong la jinei lo wa jong the na hi po in na jinei masangin na naw in di kilom khat be sa pe in ti ya ate ya koi man jong in man jong gel hin te to jong hi ki pan pana aban hi pi ka ti di ke la sa ma hung pension le na ke bol hin chu te le chi chu ke ma family thua ka se hin mon hi che se ho hi kin ta san thia ka gel lo chu la ji chu pukin pi azong ka panin tin organization ang ka pan chuteng le office yong mun khat kilo khom ya ke so ya ke w hizana organization bang ka hepoi kin ka het chana hi kuki in pi to ke so chuteng le Kuki Women Union chuteng le Kuki in PR department chum ho office khana ku ki to khom ai ya ke he na hi Kuki in pi mi khut do banga wa le bo hi tin kai ma chan te to banga Kuki in pi nong izat a sei wanga sum le pai centralized body tia Kuki in pi Manipur hi agam poi namuna hi zen city branch lai in pi ho koi hon jong sum le pai ho hi Kuki in pi centralized body finances ati wangwa koi macha Kuki in pi ko ma sum pi ka het nai bo ni chana hi thingtan ki sele aji chu nam sunga chu thili bol nang jong na tam ta na to chila but Kuki in pi chu na hin ho pa lowa direct na focus na point muna chu na thun cho mi dang zo ti ai hai sa wana chu ta banga chu Kuki in pi this sorry city la ho in jong te to banga ting no pal ga ma cho boye ti le ting no pal ga ma chu direct ga thot yeng sum da pai tam ti pi chu da no nam na chu to so ke yu na aban le to ana se banga chu bung pi hang aboye a hi lo le hi chil hang cho aboye cycle hang ku chil hang ya hung ku se na mun ho chu heta chu min a kho sa dung hu ya chu a kho sa na banga chu direct a chu pi ham e chu abol je nga ka mu ana sia chu chi social lam kai ho in a ki sa win sum le pai ane gu win pi ham mi ho ne ding idps ne ding ai lo le ga la gen thi ho ne ding ho in ti ti no me ti a ki se hi se ding in zong kilom ka sahi in chuteng le hi chi wa chun kon ne top zong le koi man in sa zo na ding le gari cho zo na ding a chu hi chi sum ho chu amu na ding lam pi zong ka sahi hello madam to kan do na pen chu hi le in pi te de hi na ya na in pi te chu ka za kha lo pi in pi hello adang dang ho chu kan za kha in tin na hello madam to kan do kan se num na pen chu piam ti le out of my knowledge to wang in pi lo in pi te ki se khalo adang dang amin jong pha daw tin na lam ka khadumin ka pula khadumin ama ho chu aki se khazap zap jin hi kan se lo na pen ta chu piam ti le hi kan se na hi kan se na pen ta chu piam ti le sepai kana pan lain Indian IIMC Indian Institute of Mass Communication Delhi very reputed college and hin hicha chun media management course kana bolin na sa media management course kana bol na kana zil do khachu pyam tile til so khadong uma thil khadong tiang le responsible person in through media clarify bol chet ngai
aku ti lo wa le public adinga bad impression ai lo le wrong idea ki form thei ti khana hin na yo chun military context a kan zilwa hin ale si tu ai civil society ai EPT applicable ham EPT apply tham ti le ate kan ding in tu hin MLA te un popular government form na ding in soi kai ta ve du da kin op ta ve ti mi PT tam tain idei lo na mi tam ta lung hang mi tam ta lung neu gam tau ai le hitabang mi PT lung neu lai ta wa a hi ham a hi lo ham ti chu MLA te public forum a hung wa hitabang mi PT lunggel di ka ta san vin hin la hitabang hi poi hi ti hi ti chu at least clarify bol thei chu la na amo azi chu mi PT public opinion chu public in a form hin tin WhatsApp dunga mi opposition party khat lam kai te MLA elected person te de lo khan jong anom ba sele mi PT na gin cha duty nai jing ipiza gin cha lo dam MLA te le ma cha pau do lo wa koi ma cha media ma sanga hung do ngam lo ham hung do nom lo ham ai lo wa la hung do thei lo ham na at least am MLA te hung pau do lo wa jong le at least their spokesperson their PRO should come in front of the media and they should tell the public something mi piten to bang lunggel nan even zani khat be ni dunga pu len chong loi to ka ki hona jong na vet mei thein na ka bet zani mei to bang ti chu elected MLA elected members ai nei ti mi pi la pau do ta lo je wa public in opinion di lo ki form ta so they should kill this wrong impression of them ti ka sei nom 19 abani 2023 kumin ken jong to ka gari na Creta Hyundai Creta top model khat kana join lam da thang to ka ki hona wa jong kana sei khain zole ka gari jong sumne gwan choni hisabin te ka bank statement jong ka pi the SBI loan ka la hi bo tin kana ki clarify in hechi man lam kai khanin ma cha jong hi poi tia gel na gelo khat hi public gel dan jong ni lo mai thei na hechi we should kill then and there ti khat hi lam kai ten ki zui thele chi ka ngai dan hin chen mo nang na ki clarify dan chu anal ma main a clear in aje chu nang ma income hilowa zoli pa income le na chanu income apada amanin ani dan dana a pension to ipi to asa ahin ke ma pilat to bangin ka hot ka sop theng tai fi ma sa point this is very important madam ka ngai dana mo hi very aje tu na mon ke organization na jang na dop na hi sumki mu na pen hi yana pathen lung se da jang na dop na hi every after 2 months a ki pe do ji hi ja hi a ki pe do di teng le hin audit ki bolte te chu ino mi da a sumi za thi hung du nin mi hi za thi ki pe thei ding hi ki ti ana audit chu che te alo thai lo aje chu ki pe do di phat le chu na che te ngai ja chu ya chu thani kalwal chu pi ham asum chu ki koi thei lo na chidin mun chu hi inten audit statement hoi ta ai bol zo teng le chi khat jang na dot na hop do na hi hung ki bol ji hi za hi hi koi man jong igin mo ding wa jong ka gel lo ki gin mo na thei dinga jong ka gel lo na jong ka hin se lo na kit khat chu amin organization min ki phale lam ho na du da 17 boila ya in pi te lo lam ka khari ne to ka po pila khari ne te niu hi ki ha se de sidin kana zai na ke ma level in ken jong ai la ama ho ko ma ama hon la public forum ma open ta financial statement la pe chom lo na ti khada om le ni chi ja he it is good that we clarify no so see if a layman person like me can speak in public forum about this thing then something is there leader te lam kai khat kiti hi ei male ma ki them chan di lo na then the things should prove ki chi ka sei na lo pen adang kir khat ning sei kilang se pai sunga hi financial transaction tamai na company level a jong sang soma transaction mi ke chu se pai sunga chu mi ki thu pi ding thil pi ding company fana para thil pi dum jong le officer in dola en sum ki tham khalo subida te JCO te ki pesa ama ki koisa ai ba en chu account statement ki vizia soi ki kai e ma soi ke dung zia amount api do jiu ti khanu min na
จีนำปีดิงาป่วยมอมากัมูฮีที่แล้วม่ดามอีกหนาจงสดทิมอีกปันนาก็เปียลังอีกเกลดอเลยแค่ของจูก็มีที่ห้องหลวงทิมินนุนลุยฮอติดามปูเป็นนี่ของไซละสานุนลุยไงเราเอาเราเวนุนลุยจูนุนลุยตาเกลเราเวนหุ่นลุยพัดลุยเตียนเกลลุยเตียนนะอะไรม่ดามตัวนั่งเห็นนะที่ไอ้นี่เกี่ยวนาปนามีviewers ten anna zadiu le viewers ti ading anna deisa vail hana ke nom khat hin seola khat vail hana chu hi de lovin tu lai ta ka boi piu khat gam sung mission kiti khat hi nana za kham mon za khalo na za khalo na jang na do project kana po do bana hi gam sung mission ding hi na sata ku kin pi ka pan sunga hi kana move cho gam sung mission kiti mai de to hi agam sung mission chu amina ahung ti sei nga chu ken kana po do chu igam sung ba hi gale pola thi sa nga hi kham na thya thi hi tam zo ta cho mon chi hi na lu ma bol kha em ha kada kalung no moy gu cha jong tam che ko kin pi hin pan ipitila theidam ti na sata chi hi kana ngai tu in tin na to ka sei banga chu 2024 engidi mona kukin pi assembly ana chu hi chi jong hi agenda kana pu do khat chu hi tin epija chi kana pu do ham ti a hi le chula organization chom in rong nisa ban ai lo le anti drug cell ti hovel ki bola khamna thei bol chapang ho hi ki mana ki je ma ai lo le azo ho jong ki kai do a ki bo a ki je ma ta chu pan mu ki la cho ai wanga cho phat chum nei ma cha ka mu lo so mon ne thiman aje chu tun te to banga anti drug cell kukin pi chu chan pu no ya na ki bola hi pitin ki bolam te hi le organization apanalam kai ho hi khatlani tai ki la khoma hi chiwa chu member apanga mo ho hin volunteer rong aseda buwa chapang ho hi ane ho hi ki koji a ki jeb ji a anu apa te ki ko wa pi ham soi ki bol sa tu kalkan ne ki talo de he ai le azu te rong chu ki ko wa ka zu talo de he ki ti sa cho ai wanga azu te chu chu chom kan ki koi tan te chapang cho ki mating le chu anu apa ki pe do a chu angol hin hi cho amo hin na mun di khat poi mo eti kai to ke lung la chu ai le rehab center tam pita hum do pita chu rehab center a chu anei zo te ma chun acha cho aga ki koi thei cho atam zo chapang kham na thei bol ho hi broken family hu hi ki ta cho to a hin he thima mei thai cha na apa thi ham ai lo la anu la pa ki khen ham ti ho vel asasa ding a ko sa ding lo ho tabang yen chang hi kun sting la de dia even school jong hi safe ta lo cho school sung jong hi drug ki zo na mun tabanga i chapang ho kan na theine ho hi to ar he center a ho bang kha ki do ai le ane pa na school hi study camp ti vel school sunga aloi hon api ti hovel hi ta chong kapon at valentine ji kana po don tinai le ku ki in pi chun abula chu i jong ki lo de ham ti wa ai wa nga chu assembly a hi hai ta mi hilong le wa ka sei chu chung sang thu hi ka sei in tin la cha hi am ho in ku ki Christian Leaders Forum na hobung hozo se ki loi khom na kuki Christian Leaders Forum KCLF a hi mo po na pi ho cho kuki in pi hin khamna thei igam sunga chan ya hun ha hin che hi amo hin po dingin ativa KCLF hi mo po na pi ule KCLF chun hobung zo si alam kai ho pi ham kisu to na forum khadai je ang chun amo ho hin social concern anti kitwana an po wa aban le KCLF chun CKWS mun chom choma city laum KWS ho se ki loi khom na ku CKWS ki cho Council of Cookie Worship Service wana amo to hin MOU 10 years ading a hin sign hin
tua hi ichi project hi gamsung mission tia hin ki bola ichi gamsung mission a chu ke yong hi member hi tin chiwa ki tu pantry pi ham tia hi le ei ho pula koi ho bungin jong missionary gampa ma isoluwa sumna pai tam pi wa ting le sumna pai tam na pen hi ho bungu hi ki cho mon yes munda nga hi sumle pai tun kukin pin sum dong hen lang jong le mi pi phun ve ta ching noi hon dong jong le phun ve ta ai wanga char cha te every sunday a hi na ngin dong so ma khat ham na mai cham ham na pi lo ai le na lungmong thei lo cho hi chi i ho bu ngu chun gam pa ma thagau mang thai ding ho ho isa tabang bang wa chu i lei to la i gam sunga i cha inau te kham na thiya thagau yong thiding ata sa yong thiding ho hi ipi ti le ton lo wai ko ham ti hi that is my question na wai chi kam sum sodin ki bola ki sei pi pen cha ta chu ichi kham na thei hi drugs ki ti hin if we don't kill the drugs will kill us na yes ichi kham na thei hi ei hon i tha lo wa hi da kham na thei chun ei ho ei tha diu so mon ichi ji a chu to a hi ichi gam sung mi son ki ti ai panna sata ki mon kan tin in ko te ko ma jong ka sei ji a jang na dop na ki bol cha ya pathin nung chi na ting la gam sung mi son he alo chi na hi le ei hi thitar leng jong ka ti pa de hi tai na ka ti cho pijenem ti lemon khadya an viral jong chu na modi chula chapang khat apa to le no ya viral pen chu na mu em yes e chapang jong chu tu ai ke ko ma me ya na chapang no chu kichini jan hi cha pa nang chu kalung thim hi na di sat kitile khamna the ane ja chu acha chula lung se nga la le no ya cha ge pi hi cho ke ho organization ni nyong ka ga deluvin tin hi le amani pa cha he anam ta do amani pa cha ka hol na ji wa chu lam din la hi ka wa le levin tin le lam ka khopi sunga tu a sun ting le second hand ki zo na la i door veranda la ho khuna corridor la pu i chapang ho lum ji ngu chuna mon khamna thei bol in nei lo hi lo cho ai wanga in am thei ta lo hi cho amma ho chu apo nu ka ga ho do de vin tin che chapang te ni pa cha chum dham ta ka ga ho lo hi cho lung se dom thei da nu i cha te na kalung se e thian nang a ki kam na di lo ga pe ta le hen la hi thei lo ai wanga cho amma ho ta bong ho chu ri pa zo lo ho ngen cham hi ki cho chia chu to agam sung mi son ina ki pen chu rehab center khat bol do te di not only in Trichanpur but in every district na kichi rehab center chu tu la rehab center ho bang hi lo ding amuna chu school rong den thei ding aje chu school going chapang tam zo hi edik hi ta cho kichi rehab center a cho hi thei chana ho bungin vet kol dingin ani le cha di za kai ho bungin staff ho di chan ge ya gampa ma missionary so ta bang dong wa khu ho bungin budget ani so ke ding hi rehab center ho chu ran na bol di school go hi lawa nu me yong tam ta bolom phara chu nu me ho in skill training adang dang pun khuina ka he poi pun khon na ka he poi ai lo le au pa jeb school che ta lo ho adinga chu skill training azat zat long kai sa na uta sa na hi ta ta ipp ta handicraft lang hi jong le ip hi jong le ball pick ding hi chilai mu na cha hi thei chana gam sung misona chu agam sung mi ma hin missionary na i to duty chu hi yana kastis ka jong anangai khale chun kan ma aling tho thei jong le na hin thot in kating aling jong zo le description na koitin na heng hi chi chu ka ha boi pin tin jia tu nia ken ka sei nom pi pen ta cha zo na pen ninga ka sei nom chu school kai lai hon chung chang thu a ka student ho zo se ko ma ka sei nom chu oza kana pan la ya chunga thase kana ho hir kha alo le kana le kha thip lo je ana oza jong ham wal jong na kin ji chula ti ho vel ma de
student ho bo se chi ta banga ka su la se ka ma hi le ko ma wangai dam ka thumin steng le I wish them a very successful in their future na tu an nang go wa dang jong successful person ahung hi na di win wish ka bol no min na aban le next ai hung chi na thona in si hon la gam sung thuno bau tama pan anakila hon do si jong hi ei ma in pi ha pan na thei chan chun kapangi ki ti di jai wanga chu bikin so hole ai lo le dang inun mi pi te dinga chu sit ta hi na tam ta ding hi zana pi ham bol to mai jong le se se to hi lo wa hin bol zep len a hoi dem ti a feedback a pe thei ho au mai jong le ka welcome ma mai ti jong ka sei no min ti teng le azona pe na zang na dop na patin zadin mun pina anavezo se nu te ho jong pa cha na kapin bonor so jong pa cha na kapin patin zala iwang phatwa ai le gal jong aban te lang third May le hin azona hung ki bol di thei ding ai ta en chiba pan hin la zo si chungam ki pa thu ka sein azona penin tu ai hin se gam sung mi sona hi muntina Christian cha ka hi etizo se in gampa ma thau mang thai na ika tapang bangin hi chi sanga kho zo ithisan ichate inhaute khamna ya chiden di ho hi pathin hinga taw na jong pan halan law tin ching le igamu pathin ne pe u gam nom ta ho jong hi khamna thei mu chi tu na in jong nei daw hitin pathin in separate administration hin mu te ngo jong le hi chiga ma chu mu chi pha tu na ding gamin gal do hitin mu chi hoi lo ho tu na dinga separate gam imu lo na diu gam i min mu diu pa atuma ki bai hop nagama chu mu chi pha tu ding cha pha hung peng do ding pe pau pathin lung dei banga chu lo ho thing ko jong bol ding cha le naw hin khu jong sim ding iti na ding chun pan la chi uti ti hi ka koi no pau me madam nan se le ke tua na thu sio chu ban yan conclusion da tin hal khat concluding remarks in bol leng ama sa penian tua high school la ya na teacher na pan la ya na ti chu ke chu ka pom pon ai chu ngai tam king edi chi pon student to students life to student life mi le khat kem lo khat chu ho the ho mai ho jong le kholo ko ya hi chet wang chu ke het pon na ka high school kan college lam kai bin isara kan kai lai jin study kem kanom lion pastor kharin te ka na thu khat real life story khan hin sein hi chi paite lang side ho ding in ka gelin hi chu piam te le mi khat hi IS khat omin student khat class 10 ham khat school a hin sim lai in IS pa ko ma ka chen na he pa ke jong nang to bang bai IS ka hi no me piti ka hong hi thei tham hal khat kai nei bolin tila khat pan chun ho jong hawa na ho ti na nang to bang im hi lo PIS na se ham i ma saw na hi lo ti ta ho jong hawa na ho chu aman hi chu thang tom na hin ne ya hi tai ho chu ni khan ni la ka prove di he ta na sima le khain sim la ma ni khan ni IS a hung he ki ti ni chi le real life story he abanian tua aga pi na kai lai wa chu nom angai phe ki benga thing ke to in ki ve lai chu ichi lain dang da hon ana bol zong le na nang in koi ma dong na vo halloween ki ho chu le thu chom hin abanin ke ato practical in ki practical ka experience to hin se lang army training a ki bolin army training a chu gan sa bolai ki bol am zo hi tia hin sugen thio khoi senior te na zana ki mulo zan lai ta ki phonga okay start rolling that do this that they maldia set bang chu pasal som nga raw nang ki ding sa 2 liter som ki don sa liter som chu don zo lo di het sa bucket na toilet na ka kila 2 liter som chu ki don to ne ki don zo ta lo kilo mi som nga kilo chu kala zan chom na kala chu chi som le chi nia ki jam ta banga hi chi chunga chu underwear keu se to start ki rolling ki ball ti hovel na ball thei ball mai ki ball nai fa training in chai le ta toy
training like we just forget ale commando ka hin bol ki din belgama commando ka hin bol chu 35 days commando ka bol chu icha chun officer te sangin havildar instructor ten satai nei gon men mi hem bol ai ki bol lo training ha sai ki ti chu training chu ima cha hi kin lo commando hin bol chu belgam na when the going gets tough the tough gets going ti khat jong akizi bang jo sia kizin abanin here we make a man out of boys na a man motto here we make a man out of boys cha cho mi hem bol ai ki bolo hi mai cha ai wa hi chai in god ho chu i batlen yung thon kitil as hi tai tanan bol chu an no mai ta kinui khom ji hen na hi to bang thang tom na lo chu rex tol pa thu sim sei pi di mai intien abanin chi tol pa sen nan ti chu na sei dan jong chu a phathowin hen la ke ngai dan hin sei de lang thingnoi tam ta i movin na thingnoi party tam ta i movin sapang de ngen hi ven na hi cho ama hon chi kham theino ki lawa kedra ki manu le piti ham ti so aji chu sapang neu cha cha tu ma sain jong mi kana boy pi khaw min na 13 years 14 years hiya thingnoi an lu na ta chu ke jong bol the bol mo ka bola request ka bol le le intervention ka bola kanala do pi jong au min hi to banga chapang de hi wa la kham theino chu thalma ko ham kham the bol te te ngam dinai it's a difference between life and death numi ho chu la khota poi numi ho chu le gamsung mission for girls tiutin pasal ho ding le thalna choi diu apoi mo le I edik de se ko suicide mission am man di tio be ti ta nei just on the lighter side sante gama kham the ngol the mo lo ko dos nivel ka ma moira ga sol lu di ta galte janam khat ti da no just we can brainstorming ki ti khada ipam ti le ma gel ki se lo ba mi chi na thep na nei mi janam khat ko ho ma igam sung wa hi te bang thil om tan ipi bol wa pha ham ngai dan se kho mu te consultative meeting ti bang na hitian bon ke hin ko le ke chu very easy solution no mai te chu le okay azil sa velang ken jong pur khui pi na bol de wa le pon khui na khol hoi jan ham panin tu nge ka ti thei pasal te le chu thal kap ki jin sa men lang ti deng ti lang idea ka hin se zo de hin ipp le madam kin na no ma ma in ni ki mo ho len sport walding hen just lung hel jago min na phat che sa ho le gen theita school ka hung kai live le nang jong ti san nong pan lai le twa nom tai hong kyo hian nomin si iki ho lim na be ho mon na ho lo yong te gam ta si ki ho na ngai la ho zo si in phat chom na khat be na nei theule ti ikelamen na zo hin tin abanin teacher an na pan laya na student ho le ke ka classmate ho le ka junior ka senior ho le tia school college le university ka na kai hom pizo se an ve hon ita gel dona de na diu ti hina sito tu ni muntina hi chi ka ki holim na ron an ngai zo se na bonun chi bai lamang pha